katuguhereza ikaze mu makuru agezweho hirya no hino ku isi. Perezida Kim ari gukubita agatwenge anyega Korea y'Epfo. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bari mu byishimo nyuma y'uko muri Korea y'Epfo byadogereye. Kuri ubu muri Korea y'Epfo isanzwe irebana ayingwe n'iya ruguru, abadepite batangiye inzira yo kweguza perezida Yoon Suk Yeol nyuma yo kuburizamo icyemezo cye cyo gutangaza ibihe bidasanzwe mu gihugu. Perezida Yoon yari yavuze ko hakenewe gutangazwa martial law, guverinoma ya gisirikare, no kwirengagiza amategeko asanzwe kugira ngo birinde icyugazi cya Korea ya Ruguru no gukuraho abantu barwanya leta. Nyamara rero abadepite basuzuguye perezida, bateranira mu nteko ishinga amategeko kandi batora guhagarika icyemezo cye nk'uko BBC ibivugaho. Ibindi binyamakuru birimo CNN biravuga ko Uburusiya na Korea ya Ruguru bari kwishimira iyi midugararo iri iso cyane ko Korea y'Epfo isanzwe yifata nk'ifite demokarasi kandi ikaba ishyigikiwe na USA na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikomeje kuba ibindi muri kino gihugu hagati yo kutumvikana kwa bamwe na bamwe mu bayobozi b'iki gihugu cya Korea y'Epfo ndetse na perezida wabo. Ni ukuvuga yuko bishobora kuza kutoroha, dushobora kuza kubona indi ntambara ndetse n'indi myigaragambyo n'imidugararo hirya no hino muri iki gihugu cya Korea y'Epfo. Aha niho perezida Kim arimo gukubitira agatwenge anyega Korea y'Epfo, kandi nanone perezida Vladimir Putin nawe ari mu byishimo nyuma y'uko muri Korea y'Epfo byadogereye. Reka tubitega amaso turebe ese biraza kugenda bite muri iki gihugu cya Korea y'Epfo gisanzwe kizwiho kiyemera ko gifite demokarasi kurusha ibindi bihugu muri kariya gace k'abaturanyi babo harimo nka Abarusiya ndetse na Korea y'Amajyaruguru. Ngayo rero uko bihagaze hirya no hino, amakuru yandi ntakagaruka.